پشتی 2 سالانش نابرنا رخراوات داعش و درنجام ویران بونا دبارو پارزگهن آزاد کری عراق و برهوی آبایی کرنوان دبران دکت ول دیودا بردوام کنگره و کنفرانسان سوارت وی بابتی گرید داد. اكو بحدود 703 نزدیک 743 پروژه هنه 500 جوان 2 سالان ده هاتینه بجه اینان او مدوی کنگره دا برچاف کرد او ما 88 میلیارد دلار پیدوینه بو پروژه اندن لجنه دارایی پارلمان عراق رادگاهینیتن کشبر لوازیا بودجه دبرین آزاد کرین هاتینه پشگوی خستن ولدو دا داخاز دکت که برگهن بودجه بهن راست کرن و گرینگی وان دبران بدن. او مشروع بومهاتی گلک لاواز بیو چه گرنگی ندابی اوان دبرید که ضرر ویکتی و که نینوا انبار صلاح الدین براسی موازنه کم بوان تخصیص کردی ما ایکش وان پنجی خالد ما تقدیم کردی او که اب دبرید ها گرنگی یک پتر پی بیت دانه عراق بدوی کمپانیان خمالی و نفت دولتی هنه داکو بودجه که تایبت بود دبرین ویران بوی ترخان بکرد و عراق وگریته و سر آست خویه بری. لشر داعش عراق سرکوتو بو زور جێگا هەیە لە عێراقدا کە وێران بووە کە هەزاران ماڵ و هەزاران ئینفرۆستراکچەر بنەی تەحتی ئەم وڵاتە هیچی نەماوە فبحقیقت ئەمە طبعاً تەشجیع بۆ هەموو کۆمپانیاکان کە بێنە عێراق بۆ ئەوەی عادەی عماری ئەو شارانە دەکرێت کە لە چیزەی شار هەمووی وێران بووە. سەرەڕای هەمی کۆنگرە و کۆنفرانسان و خۆبەرهەفکردنە حکوومەتە عێراقێ لە وڵاتیان دەبەرێن ئازادکردی بە باوەریە کە لاواز پێنگاوە حکوومەتە قەلەم دەدەن. چندین کنگرین آودانی و آواکرنا عراق دهن انجام دام و باورناکم کووان کنگران مفایک سبارت به دبرین آزادکری و هبت نخواست هندک جوان کنگران لدر به عراق هاتن گریدان لی چو مفایکی پیدوی نگهاندینه. در انجام شر داعشان و ایران اونا پارزگهن آزادکری عراق پیدوی 88 میلیارد دلارانه داکوان دبران آوایی کتبا وقت تا گوتن ازاختنا وی پارهی پیدوی پلانکا دارشکری هبیتن. لبغداد نزار عبد الله دنگي أمريكا.